Yeah, and this Tsha Venda, aka Sandman Kim Rapper. Last night at Thavhani Mall, at the Any Minute Now tour. Cassper Nyovest, I stole your show. Gani Buzori, I will steal the show na nyata na wononga nikutamba na beini. But I stole the show, and this is what happened last night. Yeah, what's happening? This Tsha Venda, aka Sandman Kim Rapper. Ndakutodoroka dzavatu vanodhitonga ri abakake avonda vana vamkara ndikutodori arani chikaka filani proud ngori na Tsha Venda cheferonga mkaka tiri ndinamwa mkaka oyo nachavachisiishuru ndombatishumo ndikutodotole nozamiri ne tolabusu ara majuru ndikuguba namchimba mara nozamu kumanyelana ndikundana chambani mamzwara ndirekeche Dina mukaka nditotolete omunona nyimbono fi nditambela kandishi nditotambela ndishini ene from bread vana vamkara. We're about to begin. Let's go. Kala hivyo zvinodhana vageni ni adhumba uri nitambela kandishi mara fila ni proud ngori na Tsha Venda chatambela kandishi yatozori nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi nane nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi ndapedza ndatambela kabavu nitambela kabavu nitambela kabavu nitambela kabavu veni nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kabavu nitambela kabavu nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi nane nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi ndapedza ndatambela kabavu nitambela kabavu nitambela kabavu nitambela kabavu veni nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kabavu nitambela kabavu nitambela kabavu nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kandishi nitambela kabavu nitambela kabavu nitambela kabavu Last night I get Thavhani Mall Any Minute Now tour. I stole the show. Nozibona veni ansingoda. Zvino ndikorotama uri bwa vhathu vhoṱhe vho ntsapotao mulova ndi tshi khou tambela ndisini. Hey, azovuya nga maanḓa man ndo livhuwa badi man support ya vheni. Continue ni no ntsapota mavana. Video ndi kuḓiḓo dzisa dzinyi ngori support ya vheni ko ndakadza nga maanḓa. Uko visa mavana. Ndona muthu ḓo wana tsibe tsanga mulova ndi kombelo tsibe tsanga he vana. Ndi ḓo tama nga mino ḓo wana tsibe tsanga. Sani tsibe tsanga serious because the tsibe o ḓo wana tsibe tsanga mulova Thavhani Mall. Kha ḓe na tsibe tsanga please. Don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sandman Kim Rapper, or search Tsha Venda on YouTube and hit that notification bell. Leave a comment and don't forget to like. Don't forget to also subscribe on channel SABC 5 on YouTube. You'll get more videos there. Also, don't forget to like that channel and press the notification bell. Don't comment. Naka Facebook ndio on Tsha Venda, Twitter Sandman Kim Rapper, Facebook Sandman Kim Rapper, Instagram Sandman Kim Rapper, and TikTok Tsha Venda. Follow me everywhere on WhatsApp 0729534143. Ariambe ka WhatsApp.